utrom ulong tangkum unong penting ko tanpan kublaya pi barok sa season 4 lada pisau tenat lagi video kejonga bahasa like subscribe share ru syaki parlok kejong pi ka deadline jong utrom menin kasni baar kabalas ngusmi jiher hakaba sibun nakin news headline kila sapriang stat bha ke ai kabanjia ya ka Iran hakaba barok kawe ka pertai kalap milenti satanga kacinglet tamegamet patgis inglengkot jong kinong Iran parsibun kinong Iran ki belayang Persya panra daki lama pat ki plakat ki balato no war on Iran kumcuru ki balato no war for Israel hakaba kinong Iran ki lambi pajba haki jaga badon ki jingtai jong ki riu pajba kawai ka tolong kupor ka belayat tuba ke Israel kalamaham yakinong Iran bakinom lejeng lej da ki train namar ki railway station ki day kawai nagi jaka kaba ke US ke target hab dengkat kata kacing ma haga baki rupaj ba jong ka Iran ki lakyu thot hendrai dang menega step ki live update jong ki headline beper ki laong ba utrom ula pen benaya ka ceasefire kaba artayo haba kumne kala penlong yaki lidar jangka Iran bakin sengu sarong patpan kop baka Amerika daleleru kanomla ban penklem ya ka Iran leng bagi YouTube ka Iran kalah kam baka US kala syutok hagaba kalayo ban pelajim ya upilot ubalanya ya ka jetma ka balasya siat men haka toding ha Iran daga bapin iru ya kisaki baki nong Iran kila yotam ya ki dokumen pad ya ki ID jong kine ginongnya haka wei pad ke video layo i baki lapen i ya ka senrong kli jong upilot ubalatia Hamadan